Kunesgebengu lapha kulomshuthu ayigqoko lo isigebengu kanibambe nombopha lo nange wena futhi ophethe ifoni lo semva wakho lo ntshebela yena nange kahle ya nango amaphoyisa manje nimbambe lo ya hayi beyibuya lapha emcimbini kamzukulu nge-25 laphana Olundi homecoming kodwa ke umcimbi wakho kahle ayibangabikho igemegeme 18 kube nje umtsizo nje ade bukhona ukukhonjiswa abantu ngendlela abakhombisa ngayo kodwa ke kulama video amabili ngifuna ubone na into ezakalile ungafunga ukuthi into wrong eyenzakalile ezokhuzana ungayeze uyitshela ukuthi hey kunento enkulu eyenzakalile uma ungalalela ama video uma ekhulunywa abantu bechaza abantu bayachaza siyayichaza into esingayazi siyakhuluma ngento size sifuna ukuyiqeda indaba esingayazi siyikhulumela nje sinhlanhlathe okube bekusekuqala mhlambeni bengathi mina ukhuzana ubezoba under pressure ukuthi asagcine sechaza maybe enze ipost kodwa manje lo nto leyo akasayenza ukhuzana useya understand futhi ukuthi yena la ipolitiki ihamba kanjani kunomuntu lapha oyise iproperty abhadela ama microphone iproperty leyana kumele ibe insured ukuze mayilimala kube khona into abazoyithola ngayo if uyiphosa kanjani uphinde uyiphosa is that acceptable yes kuba landeli bakhe kwamukelekile uma ukhuzana ekhuluma lapha kunomuntu omdisturbayo ukuthi yena abake bembheke hayi washawa cima kwasaliqindi sihlezi sichaza siyohlezi sichaza yabona manje kumele sesikhuluma ngokwanele ukunderstand ukuthi ezinye zezinto kumele sazi ukuthi ayisasifanele akusafanele sizenze akusafanele sihluphe ngazo izimpi lezi abantu abahlala befisa zibe khona umbango ongathishu leyo nto leyo akusasizi kangako manje competition ye-music iphezulu kakhulu inkulu kakhulu it's not about abantu abayi2 ngokwabalandeli it's about numbers online i-competition ilapho so ukuqhubha inzondo ukuthi ubani awumthandi uphikisana neqhawe lakho bayangcikisana leyo nto leyo energy leyo imisplaceiwe i-energy umuntu omele abe nayo ukuthi ayodlala iqhawe lakhe online aliphushe ingoma zalo ziphakame ngesivinini ilokho kuphela nothi indaba ukuthi umuntu uzama ukuphusha i-agenda mhlawumbe ngokhuzana ukuthi kanjani lezo zinto lezi ayisasebenzi zabehlula abaningi leyo nto leyo yokuthi bezama ukuthi bebeke lobunye umculi lobunye umculi ufuna ukumphosela phansi no lapha kwaguqa kunesikeme esiqine kakhulu esipowerful kunenduna lapha ezimhlonipha ukhuzana wahlonipha amagalelo akhe le bahlonipha abalande bayakhuzana bonkana ezibheka izinto zihlola ukuthi izinto zihamba kanjlela kuyona yona yini iqhawe libhekelekile izinto ngononini bakhona they are always there they are checking so abantu abangafili pressure ukuthi kunemsebenzi ezolandela o kanjani abantu nje abenze sure ukuthi makuphuma imisebenzi amaqhawe bestream bedlale kuphela bebe kuma chat yonke lento le emnandi lezi zinto lezi zokuhlala sibheka izinto khandwe idori ngokhuzana le nto nayibona ayisebenzanga for years it didn't work namanje ayizukusebenza lokho kumele abe nakubona futhi nakunderstand ukuthi hayi senahluleka ukwenza nizame kakhulu kumuyisa ukhuzana hlanise i-1,000,000 ka8 kule album angidlala nengane
into enaniyitshede engafike kuyo, into enaniyitshela ukuthi ngekathole ngisho. Yabona i-disappointment eniyibizela yona. So iy'gemegeme bezimbili kodwa abantu bazofocusa kulezi abafuna ukuphusha i-agenda ngazo, not lesi isigemegeme ngoba sithandwa yibo senzeke eqhawini labo. So izinto ey'njengalezi ayisasisizi. Okwethu ukuthi sifocuse kubaculi abasibathanda, siphushe umsebenzi wabo online kuphela. Uma kunemicimbi sithenga amathikithi siya khona. Yizo izinto ey'balulekile ngabe siyazenza. Ezinye nezinye ayisenamsebenzi. Ngibonga ithuba.